Kani ketika Pati CTV. Henin kesengi ke Pratrik Uluber, ke Office Rekam jang District Sports Officer East Castles District, kelas dang ye ke Lempung ilek kai football, ke balatep kum ke District Level Chief Minister Under 12 Years Football Tournament, ya ke bala Penlong Hamadan Jawaharlal Nehru Stadium Shillong. Ya ke ni jeka la play perda do Deputy Director Ketnat ilek kai jang ke Sarkar Jela UJR Marang, ringkan ke jingidan lang jang District Sports Officer ba George E Lingdo, ki coach jang ke ni ke office bat kiwe. Hakani ke Lempung lawan sementara ki hon centrang bat kantai ki bala khori ka nam lado haki block level ki badang sudap penlong dangsen ki bakan top ki tan ki bahap apo ke morang keneng CNRD block Mausen Ram Maukun Row Shela Bholaganj Milliam Mau Plang Pun Orsla bat khat ars nong laj kro CNRD block haka je khon na preng ki hon ki khna centrang hanen ka singi ke Milliam block la pelem ya khat ars nong laj kro block the Laigor la ar komjo ke Mau Plang block kala pelem ya ke Penosla blok da Pragol Lanot ke Mausen Ram blok ke job da Kesa ya ke Maukun Row blok da Shigol Lanot bat ke Maurang Keneng blok ke Pelem ya ke Shela Bholaganj da Laigol Laar haka je kon jong ki kan thaipan ke kan hon jong ke Milliam blok ke Pelem ya ke kan hon jong ke khatas nong laj kro hadu Sangol Lanot ke Mausen Ram ke Pelem ya ke Maukun Row da Shigol Lanot ke Mau Plang blok ke job da Shigol Lanot ya ke Penosla blok bat ke Maurang Keneng blok ke Pelem ya ke Shela Bholaganj da Shigol Lanot. Kani ketika Pati CTV.